ndaramukije mwese abantu bose bumviriza ubutumwa bwanjye ndabahereza. Ndaramukije abantu bose ba mu bihugu bitandukanye. Nukuri amahoro y'Imana bane namwe. Ku izina banyita Pasikazi, nkaba ndi umukozi wa Kristo Yesu kandi nkaba nkunda Kristo. Uyu munsi ndabafitiye ijambo ryitwa ngo siga. Haleluya. Iryo jambo ryitwa siga. Yesu nashimwe cyane. Bene data, ndabona ko mwagize byabateye ibitangaro cye ko mwoba mwatangaye bivanye nuko mwabonye ko izina ryahindutse bene data. Ubu iyo channel yitwa Urukundo Gatatu TV. Murabona ko nkunda kuvuga ko nkunda Kristo. Haleluya. Ndakunda Kristo kabisa. Bene data, namwe nimukunde Kristo, kandi ngo ukunda Kristo akora ibyo ategeka. Haleluya. Ibyo yategetse nibyo akora. Namba ukunda Kristo nukore ibyo Kristo ategeka. Haleluya. Nkaba nshaka kubwira abantu bataragira subscribe kuyo channel, karibu nukuri mugire subscribe. Haleluya. Nukuri ndanezerewe abantu bose bareba ubutumwa nshiraho. Reka rero nsenge hanyuma mbandanye n'ubutumwa buri mwitangiriro igice 12 ku murongo wa mbere kugeza ku wa 4. Haleluya. Reka senge. Data, mu izina ryawe Yesu Kristo ndasubiye kandi kugushimira ukuntu usubiye mwami kumpa umwanya wo kuvuga ibyawe. Data, ndakwinginze Uwiteka Mana Nyiringabo uhabwe icyubahiro kuko atayindi Mana iriho. Ndakweretse Uwiteka Mana umuntu wari wese ari bwumve buno butumwa umugisha. Data, ndakwinginze Uwiteka Mana undungikira umwuka wawe wera kugira ngo nasame na wavuge. Ndagusabye mwami undungikira abamarayika bawe kugira ngo mwami Yesu Kristo bankikuze. Data, ndirukanye imyuka yose mibiri hano hantu ni mu izina rya Yesu Kristo. Amena. Haleluya. Reka dusome. Uhoraho abarira Aburahamu ati, va mu gihugu cyanyu no mu muryango wanyu no mu nzu ya so, uje mu gihugu nzokwereka. Haleluya. Rino jambo reka ndayisubiremo. Uhoraho abarira Aburahamu ati, va mu gihugu cyanyu no mu muryango wanyu no mu nzu ya so, uje mu gihugu nzokwereka. Haleluya. Nanje nzoguhindura ubwoko bukomeye, nzoguha umugisha, izina ryawe ndarigire rurangiranwa, n'abandi baze bagire umugisha kubwawe. Abazoguhezagira nzobahezagira, kandi uzokuvuma nzomuvuma, kandi muri wewe niho imiryango yose yo mwisi izohegwa umugisha. Nuko Aburahamu aragenda nk'uko Uhoraho amubariye. Loti ajana nawe. Aburahamu yaramaze imyaka 75 igihe yava i Harani. Amena. Uyu ni Aburahamu. Uwiteka Imana yabwiye Aburahamu cyangwa se Aburahamu ngo nuve ngo ati, va mu gihugu cyanyu no mu miryango yanyu no mu nzu ya so. Haleluya. Aburahamu Uwiteka Imana yamubwiye ati, va mu nzu ya so, uve mu gihugu cy'iwanyu, uve no mu miryango yanyu. Haleluya. Aburahamu ibyo Imana yamubwiye ntago ari byo yakoze. Aburahamu
ego yaragiye yavuye mu miryango y'iwabo no mu nzu ya se, ariko twibuke ko Uwiteka Imana yabwiye Aburahamu gusa. Imana yabwiye Aburahamu ati va mu nzu ya so, ati va mu gihugu cy'iwanyu, ati va mu miryango yanyu. Ariko Aburahamu ikintu yakoze, yaciye agenda gukurura n'Uwimana itamubwiye. Haleluya. Aburahamu yaciye agenda gukurura n'Uwimana itamubwiye. Yagiye guhitana nde? Loti. Bene data, amateka ya Loti murazi uko yagenze, ariko Uwiteka ntago yigeze abwira Aburahamu ngo agende akurure Loti. Haleluya. Ijambo ry'uyu munsi rivuga ngo siga. Siga. Haleluya. Nusige. Aburahamu mu kugenda aho Imana yari yamubwiye, yagiye akuruye ibindi nyuma yiwe. Haleluya. Murazi Loti ibyamubayeho, murazi ko kandi n'ikindi kintu bene data, murazi ko Loti igihe Aburahamu yaramaze kuvugana n'Imana, igihe Uwiteka yashaka kurimbura igihugu cya Sodomu na Gomora, Loti yabwiwe, mbese abamarayika babwiye Loti aho akwiye kuja, ariko Loti aranga, ayicagurira aho akwiye kuja. Nimwibuke ko umugore wa Loti yahindutse inkingi y'umunyu. Ikindi nimwibuke ko Loti yaryamanye n'abana biwe. Loti iyo yagenda aho abamarayika bari bamweretse, ntago yari guhura n'ibyo byago. Turi ku ijambo ryitwa gusiga. Aburahamu aho yari kugenda wenyene, yagiye akuruye n'uwundi muntu. Bene data, rino jambo ni jambo rikomeye cyane, ni jambo riko ratubwira ati dusige. Dusige, tureke gukururana na Loti. Dusige. Abakristo bariko baragira iki? Bariko barajana na Loti w'ubusambanyi. Loti w'uburyarya, reka ndakubwire mwene data, uwo Loti w'ubusambanyi uri kurajana nawe, ntago uzamwinjirana mu ijuru. Uwo Loti w'uburyarya uri kuragendana nawe, ntago uzamwinjirana mu ijuru. Ukwiye gusiga. Ukwiye gusiga kugira ngo winjire muri cya gihugu cyo mu ijuru. Haleluya. Siga. Nusige kugira ngo winjire mu gihugu cyo mu ijuru. Haleluya. Yesu nashimwe cyane. Yesu nahabwe icyubahiro. Siga wewe uri kuranyumviriza. Siga ubwo butinganyi bwawe, ubwo butinganyi uri kurakora. Reka ndakubwire mwene data, Imana yakuremye uri umugabo, irazi kuri umugabo. Nubwo wafata icy'abagore ugahomekaho, Imana irazi ko yaremye umugabo, ntago yaremye umugore. Ikindi, we wa mugore we, namba warigize umuntu nyene, abantu babita ngo n'aba lesbian, bariya baryamana abagore ku bagore. Nubwo wafata icy'umugabo kamadikaho, Imana yaremye umugore, ntago yakuremye uri umugabo, uri umugore. Nubwo bigenda gute, siga ubwo butinganyi bwawe. Nusige, kuko nutasiga, dore umuriro w'Uwiteka ugiye kuguturira. Umuriro n'amazuku bigiye kukurimbura, wewe udashaka gusiga ubwo butinganyi bwawe. Ubwo umutingana buri ko bwije, ubwo umutingana buri ko bukeye. Reka ndakubwire, umujinya w'Uwiteka utarakuzaho, nusige, nuje kwihana. Haleluya. Yesu nashimwe cyane. Uwiteka Imana ariko arashaka ko musiga. Musige ubwo kwikinisha. Uri kuravuga ko uri umukristo, ariko urara urikinisha, ejo ukazavuga ngo uri umukristo.
uzi ko uri umukobwa ariko ubusugi bwawe ukabwikuraho wewe nyene, ukabwikuraho ukiyonona, ejo ukazavuga ngo uri umukristo. Reka ndakubwire wewe wikinisha uri kuranyumviriza, Imana ishaka kusiga uko kwikinisha kwawe. Imana ishaka kusiga uko kwikinisha ijoro ryose n'umurango. Nusige niwihane, kuko umuriro w'amazuku ugiye kuzukurindi mure. Wewe Imana ije kukurimbura, nutaheba ubwo butinganyi bwawe, nutaheba uko kwikinisha kwa buri munsi. Imana ntabwo inezerewe nukurara wewe wikinisha, ejo ukavuga ngo Yesu ngashimwe. Nukurara wikinisha, ejo ukazaja kuririmba. Nukurara urikinisha, ejo ukazavuga abantu, ukazabwira abantu ngo urakunda Kristo utamukunda. Haleluya. Uboroti wo kwikinisha ni mu muti hariya, kuko dore Imana ije kubarimbura. Nimuve mw'ibyo byaha byanyu, nimuve mw'ibyo byaha byanyu, dore Kristo araje. Ayuwewe, uboroti w'ubwibone, uboroti w'ubwibone. Uvuga ngo ntaco bintwaye, inga Imana ireba mu mutima. Reka ndakubwire mwene data, ubwo n'ubwibone. Imana izi ko yakuremye uri umukara, uri umwirabure. Nshatse uvuga ngo uri umwirabure. Imana ntago yakuremye uri umuzungu cyangwa se uri mubiri wompi. Imana izi rijya kare yakuremanye. Namba wagiye kwicisha mu cyuma ugashaka kwigira nk'abo bantu b'umweru utari we yo. Imana izi ibara yakuremanye. Imana yakuremye uri umukara, Imana yakuremye uri umubiri wompi. Reka kwirigwa wihindura, kuko Uwiteka Imana azakubaza. Imana izakubaza wa mubiri wa kera wari ufite, nutava mw'ibyo bintu. Nufata ayo maguru yawe wirukange, kuko akaga karakujeho. Imana igiye kugutera ibiherehere mu maso. Imana igiye kugutera ibigwara ku mubiri. Imana igiye kukugirira nabi. Wewe uriko urihindura, kandi Imana yakuremye uri umuntu w'umukara, yaguhaye agasura keza. Imana ije kugutera ubugwayi ku mubiri wawe. Ayo mavuta yo kwindura yo kwisiga mu maso agiye kukubera ikintu kibi, agiye gutuma ugwara ibiherehere, ubure umuganga azakuvura paka uhetse ayo mavuta uri kwisiga. Imana ngireba mu mutima, ntago ireba ku mubiri. Imana yafashe umwuka wiwe ari we muntu yaduhumekeyemo, maze ashira acokeza mu kintu citwa ikibiribiri, arico gifuko. Wewe urafata umwanya wawe, ugata umwanya ukagenda kugira igifuko, ukagisiga ku munwa, ukagira icyo ukisiga ino, ukisiga no ku maso, no ku nzara ugashiraho, mbese no ku mutwe ugashirako ibisuko. Reka ndakubwira, umenye ico ngico ni gifuko. Ico gifuko ntacu uzatwara mu ijuru. Ico gifuko kizasigara ahangaha mw'isi. Mwene data, uri kurata umwanya wawe w'ubusa, kuko uwo mubiri ntuze ukubeshe. Uri kurabeshwa n'ico gifuko, kuko ico gifuko igihe kimwe kizasigara, uzaciyambura. Ni waciyambura waragifashe ikintu, ugafata ibintu byose ugakiza ugashira hariya, ukindura ngo Imana ngo yirebera mu mutima. Reka ndakubwire, nta juru uzajamwo kuba warihinduye. Haleluya. Imana nta gifyinata. Imana nta gifyinata. Imana izi ko yakuremye ata bintu yagushizeho. Iyaba Imana yashaka ko mwisiga ngo mwihindure, iba yakuremanya ama makeup, iba yakuremye yagushizeho ibintu hano mu ngohe, iba yakuremye yagushizeho utuntu ku munwa, iba yakuremye yagushizeho ibintu ku nzara. Ariko Imana yavuze ati ngo nituremo umuntu mwishusho yacu, ase nkuko dusa.
ariko wewe urafata ibintu ukarunda ku nzara ngo uri kuraja mu ijuru ryahehe rizatora abantu bihinduye bariko barapinga Imana ngo n'abakristo bakababesha bakabigisha inyigisho z'ibinyoma ziko zirabazimiza ngo muri ko muraja mu ijuru musa nkuko mwishakiye. Ese ni gute muzafata umuntu w'umukristo n'utari umukristo muzabamenya gute? Wewe uri umukristo ariko kuri urishushanya na bariya. Reka ndakubwire, nutava mwibyo uri kurakora Imana ije kukurimbura, Imana ije kugushiraho ibintu by'ibiherehere, ingwara y'urukoba. Ayi wowe, ariko se mwene data we, reka ndakubwiza ukuri, igihe nicagera ukava mu mubiri, igihe nicagera ugapfa, niho uzamenya ko ibyo turiko turavuga karukuri, niho uzamenya ko iby'umwuka ari kadushe mwo tukubwira karukuri. Erega ubu ntago urabimenya, ni wapfa niho uzabimenya. Niwamara kuva mu uwo mubiri niho uzamenya ko Imana ya Isirayeli idafite inata. Ntuzavuga ngo wararirimba warashira utuntu ku munwa, ntibibaho. Utwo tuntu tushira ku munwa ntatwo uzinjana mu ijuru. Umuntu wese yihinduye agapinga Imana nta juru afite. Namba muri ko murabipinga, nimugende mufata amasengesho mubaza Imana ati Imana, umuntu w'umukristo ariko araja mu ijuru akwiye kumera gute? Uwiteka Imana azaguhishurira, Uwiteka Imana azakubwira. Reka kwishushanya ejo ukavuga ngo uri umukristo ngo uri muraja mu ijuru. Reka kwishushanya ejo ukavuga ngo urakunda Kristo ntago yisiga, Kristo ntago yihindura, Kristo ntago yisukisha, Kristo nta bindi bintu akora, Kristo n'umwerandarera. Yesu baremye umuntu mu ishusho y'Imana, ntago bamuremanya ama makeup, ntago bamuremanya ibintu byo kwisiga. Oya mwene data, uzi kuri kurakora ibi, Imana izakurimbura nutabireka. Ntuzazubesha abantu ngo uri umukristo kandi usa nk'abisi. Uri umukristo gute kandi usa nk'abariya? Urambara kamini, wambara amaguru ari hejuru, amataka ari hejuru, ukava mu rugi wawe wambaye akamini, ukagenda mu rushengero, ukagenda gukurura bajya abakozi b'Imana, ukagenda gukurura bajya abasore bari mu ishengero, ukagenda kubakuruza amatako yawe, ukagenda kubakuruza amaguru yawe. Ese ayo mafaranga ugura ibyo myenda migufiya, uba wabuze amafaranga yo kugura amantu zenye imyenda ikwiye? Uba wayibuze? Muragenda mugatesha umurongo abakozi b'Imana mu ishengero, bakirirwa babareba ayo matako yanyu, bakirirwa bareba ayo maguru yanyu. Reka ndakubwire, nimutahinduka ngo mwambare ibintu bikwiye nk'umukristo, nimwaraja mu ijuru uzarimbuka. Ayo matako ugenda werekana, Imana irazi ko yaguhaye amatako, namba yaguhaye meza, irazi ko yaguhaye amatako byonyene. Reka kuza ufata uwo mubiri wawe, ico gifuko uri kuragendana ngo ugende mbese ugisambuze abantu babandi bari kubarigira mu ijuru. Niwambare wikwize ayo mabere yanyu mugenda mushize hejuru, kugira ngo abasore n'abagabo abandi batsitare bari kubaratambuka. Reka ndakubwire, Imana irazi ko yaguhaye amabere, ariko ntago ukwiye kugenda uyerekana uyashira hanze. Nimwihane, muraja kunuze, muraja mu rushengero mwambaye uko mwishakiye, amabere ari hanze, muriko muragenda gucafuza urushengero rw'Uwiteka. Rujya rushengero n'ugweranda n'ubwo Uwiteka, nimureke kugenda kurucafuza. Nimwambara imyenda ikwiye, mureke kwerekana amabere yanyu. Nta muntu akwiye kureba amabere yanyu. Nambura umugore, amabere yawe akwiye kurebwa n'umugabo wawe yagutoye. Ntago nkwiye kubona amabere yawe, na mugenza we ntakwiye kubona amabere yawe. Mbese nta muntu n'umwe akwiye kureba amabere yawe keretse umugabo wawe. Bene data, Uwiteka Imana ntanezerewe
ayo matako yawe ugenda wanikiye, reka ndakubwire, ayo matako yawe akwiye kurebwa n'umugabo wawe gusa, nta wundi muntu w'umugabo wo hanze akwiye kureba amatako yawe. Uratambuka mu muhanda wambaye akantu kabanye, amabuno ngayo, ugenda unyungusha mu muhanda, umugabo ari hariya akurebe ayo mabuno, maze agenda nakubitwa n'imodoka apfire agenda ikuzimu kubera ayo mabuno yawe. Nimushiremwe imyenda itabegereye, nimushiremwe imyenda ihesha Uwiteka icyubahiro, mureke kugira kwigira nabi muvuga ko muri abakristo. Nimusige, nimugire ibyo musiga bene data, muri ko muraja mu ijuru, nimusige. Mwabasore mwe muri ko murafata amarangi mugashira mu mutwe mukagenda kuririmba ngo murabaririmbyi ngo muri ko muraja mu ijuru. Imana ngo ntireba mu mutima, ngireba ngo nako ngimana ngireba mu mutima ngo ntireba ku mubiri. Reka ndakubwire, ayo marangu uri kurishiraho nta kamaro. Wewe ni wikuraho ibyo bintu ukurishiraho ayo mapataro mwambara ubuntu bucupa, mukicumita mu bucupa, mukagenda muregeje ubwo bucupa mukabumanura mukabushika hepfo y'ikibuno, mukagenda mu nzu y'Imana ngo mugiye gukora umurimo w'Imana. Reka ndababwire, Uwiteka Imana yababaye, nimwihane kuko ubwami bwo mu ijuru bwegereje. Nimusige muve mu byaha, mureke gukora ubuntuzenye bw'uburyarya, mureke kwibona, mureke mbese gukora ibintu bibi, musige muhebe ibyaha byanyu. Yemwe mwabasinzi mwe murara murasinda mwitwa ko muri abakristo, ejo mukazagenda mugafata ngo ni meza y'umwami ngo mugiye gusangira, mugafata kabisa mugakoza mwe n'amaboko yanyu, mugiye gusangira mwaraye murasinda burinda buca. Abandi namwe mwitwaza ngo abagabo banyu bari hanze murikinisha, ngo abagore banyu bari hanze murisambanya burinda buca. Umunsi wisambanije urupfu rugaca rugukubita, uzapfa ugenda ikuzimu, nta juru uzajamwo, mwene data, nta juru uzajamwo. Satani yarabahumye amaso arikarabakurura. Nimwihane kuko ubwami bwo mu ijuru bwegereje. Nimusige uworoti w'ubusambanyi, nimusige uworoti w'ubwibone, nimusige uworoti w'uburyarya, nimusige uworoti wo kuvuga nabi, nimusige uworoti wo kwambara utumini, wo kwisiga, nimumusige kabisa, nimumusige mugende mu ijuru. Naho ubundi namburiko urashaka kujana Loti, nta Loti w'ubusambanyi uzajana mu ijuru, wewe uzasigara. Kandi niwapfa ugapfufiriye mu ibyo bintu, niho uzamenya ko ibyo umwuka wera rikavugira mu bantu karibyo. Uri kurabipinga ubu kubera ntahuraja, uri kurabipinga ubu kubera utarapfa, ariko niwapfa ugapfana ibyo bintu byawe uri kurisiga, ugatobora ino, ugatobora amatwi, ukagira ibi, ugatora ino, ugatobora hose, niho uzamenya ko ibyo abandiko baravugira Imana ko ari byo. Niwamara gupfa ubu ngubu uradamaraye kubera ko nta byago birakuzaho by'urupfu. Niwamara gupfa niho uzamenya ko ibyo bari barakubwira ko ari byo. Nta kwihana biriho. Niwamara kuva mu uyu mubiri uzarimbuka, nta bugingo uzaronka. Kandi mwene data, ndakubwije ukuri, bino ntubifate minenegwe. Niwamara kuva mu mubiri ugapfa, nta kugaruka ukundi. Ntuzabwire Imana ati Mana ati nsubizayo kugira ngo bagire ikigira ngo nihane, niko bino bizabyarangiye. Wewe ufite amahirwe ukiri muzima, ufite amahirwe yo kwihana, ufite amahirwe yo kwikora ibyo bintu, ufite amahirwe yo kwisukura, maze niwamara gupfa nta mahirwe uzasubira kuronka kugaruka. Uwiteka Imana nabaha umugisha. Yari Paskasi, nariko ndabaha ubutumwa Imana yampaye ngo ndabahereze. Yesu Kristo nabaha umugisha. Ku bantu bataragira subscribe, mufyonda kantu gatukura kugira ngo mugume muronka ubundi butumwa. Nimusige, siga ubwo busambanyi, siga ubwo bubeshi, siga ubwo bwibone, siga icitwa icyaha cyo cyose, maze uzaje mu ijuru. Nutabisiga uzarimbuka.
ndakubwije ukuri nutabisiga uzarimbuka. Ngo namba uvuga ko ukunda Kristo, namba ukunda Kristo, nukwitondera ibyagezwe byiwe. Yesu nabaho umugisha. Reka nsenge. Uwiteka Data, mu izina rya Yesu Kristo, ndagushima ko uyu mwanya umpaye w'ijambo ryawe Mana. Ndakwinginze Mwami, ijambo ryawe rigende rikubita imitima y'abantu, rigende rihindure mu izina rya Yesu Kristo. Ndakwinginze Uwiteka ugende ubagire neza, maze ubahe umugisha, ni mu izina rya Yesu Kristo. Yesu, umwuka wera herekeza ino jambo ryawe. Ndabisabye nizeye ko muri bubikore, ni mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Uwiteka Imana abahe umugisha.